بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أبوليا كينيا هردفتوتا ميديا Oro multimedia da khas jirtan biyya la jirtan hundi keeysan xiqqaafi guddaan arra keeysummaa ajaa'ibaa qabannee isinii dhihaannee magaalaa Finfinnee dha Boolee Bulbulaa ganda rifeentii mana Sheekh Abdallaahi Shaafii jirraa maasha Allah sheekha keenya wajjin jirraa arra keeysummaan guddaan nuti qabannee dhihaanneen hordoftoonni Oro multimedia hundinuu arra kunoo sheekha keenya wal isin barsiisna asumaan kunoo salaamtaa isiniin jaane. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد دعوتك كينيا كان بيا كيساتي بكم بيا على هندينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربين نجايا والنغرسي سورة الحمد لله. الحمد لله. Egaa asumaan sheeka keenya namni asirraan fuula TV kanaan foddaa TV kanaan hedduun isin hin beeku, lafatti immoo kitaaba irratti isin beeka, lafatti isin hin beekan. Jalqabarra maqaa keessan guutuu meenuu ibsaa hawaasa keenya kanaaf. Maqaan kiyya Muhammad Amme Muhammad Injama. Muhammad Amme Ahmad. Muhammad Amme Muhammad. Amme kunga silaka afaan Arabatti. Ahmad Jameti ama Muhammad Ahmad Muhammad jechu amme akkuma hawaasni keenya namni itti beeku maqaa haati Ahmad irraa gara amme jijjiirte irraa maqaa sanii ammeen qabate. Amme Ahmad kiyya Ahmad jechuu sani haati amme kiyya jette jaalalaaf amme jijjiirte akkasuma hawaasni qabate Muhammad Amme Muhammadin jaama. Masha Allah, Masha Allah. Sheekh Muhammad Amme jechuu amma Sheekh Muhammad Amme abbaa qaxaroo kajaanin sani. Sheekh Muhammad Amme abbaa qaxaroo jechuu dhageenye isinii qaxaroo san kaahe. Dhugaa qaxaroo anin keenya waan garii waan namni tokko dalageeni rabbiin tokko gurratti godha malee an qaxaroo hin keenya an qaxaroo kaatibeedha nama katabe malee qaxaroo abbaan kaa'ee kopha jira. Sheeka aalima guddaa Sheekh Muusaa Addeellee jaanii isaatu katabe akkasitti dhiheeyse an ammoo kaatibe katabe jechuu anniin barreeyse malee qaxaroo anin hin keenya. Hayyee achi gahuudhaan dura eeysa dhalattanii akkamiin qaraatii tana eegaltanii sadarkaa san rabbiin isiniin gahuu danda'e kanarraa xiqqoo dhaloonni keessa iddoon dhaloota. Alhamdulillah egaa faaruun ka rabbiiti. Iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Gola Odaa bakki itti dhaladhe aanaa Gola Odaa Araddaa Bareedaa Leencaatii jaamti. Magaalaa Burqaadhaa irraa Araddaa Bareedaa Leencaatuni hanga za'a sadiitti kanatti irraa gad deemanii gara qumbii kana gadoo deeman irraa bakki inni itti dhaladhe achitti dhaladheetiin achuma akka sanitti gandumaa keenya keessatti quraana qara'ee sheeka kiyya Sheekh Muhammad Nuur Abraahim Sa'id Khajaan kani alhamdulillah umri rabbiha na adeere summalle najirani am nama jiru isa sani irratti quraana qara'ee gaafa nuti quraana qaraanu san quraanni halkanii fi guyyaa ganamaa fi galgala qofan qaraamu guyyaa guutuudha qaraama. Guyyaa guutuu qaraanee akkasitti ama tokko keessatti quraana Sheekh Muhammad Nuur sunna ficcisiise. Achiin booda gara hadiisaa dabre quraana akkuma beekamuttu biyya teenya keessatti quraanni kaataa lama qaraama.
katalamaan galgalaa fi ganamaa fi guyyaa guutuu qaraama. Ayye. Angaruu hiree akkasii rabbiin alhamdulillahi hiree akkasii naaf kennu rabbii kiyyaan qoode malee ganamaa fi galgala